sha ubuzima buri kwanga kabisa. Mano uziko nje wa mukobwa yambwiye ngo nindamusohokana kuri birthday yibazo mbe. Nawe turi kuvuga ibintu byanye n'igifu kazana iby'abakobwa gusa urumva utari kuvanga amasaka n'amasakramentu kwe. Nawe inzara yo basi ndashobora kuyihanganira kubera ari njewe kandi man cyo abantu baba mu mpundu ubu nta nubwo inzara wayibuka ngo umukobwa ngo ikinebe sha ibyo bireke rwose ibyo bireke pe y'abantu bireke abo se turabigenza gute uziko mbisengera igitekerezo ese uyu munsi turi tariki zingahe umunsi turi tariki 10 tumize kwa gatanu okay hara muri quartier hari umujama ujya mujama y'ikime mu gihe utavuga ujya Nyamurage man aye mu no munsi ku itariki 10 buheruka ubuheruka ngiye twagiye kumusura n'umujama umwe yatubwiye ko yembwa ku itariki 10 kandi inzira cyamye yavuye guhemba nta handi ni hari muri ya korosi hari twere tugende tumutinge kubera yuko turagenda twambara mask kubera tatuze oya mask iragorera kandi faranga zo kwitira twe tumukubita ikace tumunobera amahera tuje ntitwice n'inzara ucumva gute ahubwo ako kantu niko okay ujye wari ufite inzara ugira ibitekerezo bizima ako kantu niko ushaka kuvuga yuko ngenda ngira ibitekerezo bizima gusa iyo mfite inzara karibwa igitekerezo kije se mu gihe umuntu yari afite inzara gusa nibyo none twahita tugenda tureke gutinda ahubwo mu mandazi twagiye Ni bande bagukubise bagutwara ifaranga ko mbona mbona wambaye n'isereri ushobora kubamenya bari bangahe bareke babuzo bakire ndibanzije umwana w'abasizi tugende turaje kwa giti barayazana kandi bazagera no muri centrale birabi ibyo bicu ndibaza ko ubabonye uko bameze amasura wahita uyamenya bameze gute bombi byose baravyishwa baragukubise ako ntibazi yuko leta itemera bino bintu bakwambuye ibirato bagutwaye ifaranga baragukubise tugende kwa gitifu barishura ibyo bakoze ziramba tugende reka gutinda singiswe no muntu bicucu by'ibicucu mwiriwe rero nkuko mubizi nta kindi nabahamagariye hano nagerageje nyine kubegeranya mwese abasore ba hano kubera yuko hari ikibazo gisa n'icyabaye umugabo hariya ukanyaraza yari yambwiye yuko hari ikibazo cyabaye none niyo mpamvu yambwiye ngo ntumize inama y'abasore bose ba hano mu karere kugira ngo twige kuri icyo kibazo reka tumuhe umwanya abazadushikiriza icyo kibazo twumve uko kimeze. Bwana muyobozi murakoze kumpa ijambo ikibazo mfite ni iki hari umuntu nagiraga w'ikimeme yahuye n'abagizi ba nabi abasore hano mu ikarite baramukubita bamaze kumukubita
bamusigira inguma, bari bagiye no kumutembagaza mu manga, bamwaka urukweto yari yambaye, bamwaka n'amafaranga yose naye namwishuye. Yaramaze amezi 3 akora hani muhira, namwishuye neza, dutandukanye nibwo yahuye nabo bagize bana baramukubita. Ni ibintu bibabaje cyane. Ndibaza ko leta ico kibazo icyumvishije byabe ibibazo cyane bigeze iri yakure. Kuri ubwo rero nashanga umundenganure, uwo mukozi wiwanje mu murenganure kuko amerewe nabi rwose, bamusize ari gisenzegere. Murakoze cyane. Yego ibyo nibyo nimba bintu byarabaye bategerezwa kumurenganura kuko ubwo busuma burakabije. Okay, murakoze cyane bwana Zaroti. Bize neza gushikiriza ikibazo cyawe. Kindumva ari ikibazo gikomeye cyane kandi dutegerezwa kwigaho kandi tukabana neza. Ariko nk'abo bantu bakora ivyo bintu koko nibyo. None se bwana Zaroti, icyo kimeme bakubise kirashobora no kuvuga cyangwa se kibonye abo bantu ko bose bari hano yababona n'amasura basaka bamenye? Bwana muyobozi, ikimeme mwakibonye ngiki gishobora kuvuga nkagisobanura. Ya njyewe indimi y'amageste y'abantu bameze gutya ngiye nshobora kwiyumva neza. Yajya avuga nkamusobanura. Arababwira ati navukiye aha naha. Ati turakura cyane tugeraje ibyo ngibyo bijyanye n'ibintu mwatubazaga. Arababwira ati rwose amaguru ye arakomeye, yakoze siporo nyinshi. Sa amaguru gusa no mu nda arakomeye, imigongo n'intoki n'umunwa byose birakomeye kabisa. Ati uyu mupira ni mwiza nuko mubibona uba waraduhenze. N'amasogisi kandi arahenda, ariko n'amasogisi arahenda. Akunda koga ibintu byo kurya. Oya bwana muyobozi, arimo aramusobanurira nabi. Nabi gutariko ibintu arimo aravuga ntabwo ari byo. Nazuzi urumva ibintu arimo aravuga. Ibintu kuvuga ni bwana muyobozi, reka je musobanurire nje ndabizi ko turabana n'umukozi wawe. Ubumuga nabanje kubana nabwo nuko Imana yakureka kubesha. Ntazazi arimo arabesha. Murekera ngo amwasakushi. Urabona bwana Nyaxo wakoze cyane kudusobanura twakumvishije. Reka twumve umugabo wari Zaroti amusobanurire na Kari niwe bari babana mu nzu. Ashobora kuba amuzi cyane kukurusha wewe. Ngaho bwana Zaroti dusobanurire utubwire neza ukuntu ibyo uyu mugabo ari kuvuga. Ngo bwana muyobozi aravuze ngo murabona ukuntu bamukubise ku maguru hose no mu gituza, ariko ukuntu bamukomerekeje. Ngo yari umuhungu muremure n'umugufi, bahise bamukubita, barangije kumukubita bamutwara amafaranga yiwe yakoreye. Bamwambuye n'urukweto yari yambaye bwana muyobozi, bararutwara. Kandi ngo ni Nyaxo n'uyu muhungu. Kandi ngo n'uyu muhungu ngo bamukubise ingumi baramuhohotera rwose ku buryo n'amashwara zitarimo gukora neza. N'uyu muhungu wari wambaye uyu mupira w'icyatsi ngo ari kumwe n'uwundi muremure ngo n'uyu nguyu. Ngo nukuru kw'Imana ngo nabahungu bombi, umuremure n'umukuru, nawe urabibona bwana muyobozi. Reba ukuntu bamugize imihogo, reba imisaya ukuntu bayigize, bayikubise bayihindura nk'indogobe. Rero bwana muyobozi, ndizera yuko hari itegeko rirenganura abantu babana n'ubumuga bahohotewe. Yasabye cyane ngo arebe ko mushobora kumurenganura nk'abayobozi biwe. Murakoze. Okay, murakoze cyane, mugize neza kunsobanurira bwana Zaroti. Hanyuma iki kibazo ndacyumvise kandi ni kibazo gikomeye cyane kandi gikomeje kugaragara hano mu gace kacu. Ivyo bintu nibishobora kuba. Sinumva ukuntu abantu b'abasore nkamwe mushobora gufata mugahotero wanyu ngo nukubere ko abana n'ubumuga bwo kutavuga. Yaba n'uyu wenyine n'abandi bose barahari bashobora kuba bafite ubumuga bundi busanzwe cyangwa se budasanzwe, ariko kubahotera n'amakosa nibibaho. Rero tugendeye ku itegeko, turegendeye mu gitabo cy'amategeko, itegeko rya 20 ravuga ngo umuntu wese ushaka guhotera umuntu ubana n'ubumuga cyangwa agashaka kugirira nabi wundi muntu afungwa imyaka 20. Rero uyu mugabo Nyaxo na bwana Yuniha imyaka 20 muri mu gasho n'amande y'imiliyoni 2. Aguruke tubatwara.
ibe nanjye mfunzwe nzirinda yanjye nawe uziza abakobwa se